Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ito, suwi-suwiten pasalani sa pagtulak-tulak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dok pasalan bang sa ingge siya pagdambua dok Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Si waktu umul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 tahun patulak yedok si itne Abi Talib Habsham. Si waktu miyan lumabay si amban dambua Bahira ini pari amban katalahan takite pe dambua pari mian ilandung-landungan yene nabihin we gabun sallallahu alaihi wasallam. Ubus ngakain dambua parimiaan pa inne sinakanak ini niya pa inne si sinong ne pakaradyaan haji. Iyan naman may suy-suy paglengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namikyan nen patulak duy sa balik yan Muhammad haplat Syam umulen 25 tahun tinulakan ne yene dagangan si Sayyida Khadijah radhiyallahu ta'ala anha sawe nen yene dambua makanak kene si Maysarah na hek katakite Maysarah amban Muhammad yene makainu-inu duk mehap sababan amban barakat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinuiswihan Maysarah Khadijah yene me maghapen takite yene dambua nakanak miya nato sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan yene Maysarah Khadijah dambua ye amban yene pinaka hap dende Quraish langkyo pamilyanin hekartanin hap sugsuganin. Napain Khadijah radhiyallahu ta'ala anha si Nabi SAW painne mian we masi niya bayanes iye sabab niya parsupatan din duk amanat ni sabab kapag amanatan duk hapangadatan nen duk hap bisarahan nen pag pamisra-misranen na inakahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yene kasausitan nen sampai mag-anda ni yene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam binintakan ni wame kasausitan nen na kemon anak Nabi Muhammadin mian amban Khadijah kemon maringkanin dambua aruh yene Ibrahim yene anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Qasim al-Qasim wa Zainab wa Abdullah wa Umm Kulthum wa Fatima duk Ruqayya. Kemon anak nabihin yanilalahin matay dehelu amban kapag Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan anak amban Khadijahin maligkan din si Abdullah ta anak ye puwasamban pag si puas naman pag Nabi Nabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam do kemon ene anak ni dendehin makatuti magbakwit hap Madina sarta umasik si Islam ene me kaanakan ni mailumin me dendehin nayen naman me suwi-suwi pag hijrah suwi-suwi pag tulak-tulak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam do pag-andane pa si Khadijah as-Sa'di pa si Khadijah bint Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha na magkasuwa kita balik si next video insyaallah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.